puite ilo chuang u tuna chuan voin kum sang ni somni pali Republic Day voi somsari pangana ni chin chiatlak taka hian he ni lom tura local khom te in zawai in chibai kabu ka cheu kum thar hi in zawai tan kum thra ni turin du sakna ka hlam bok ka cheu India ram chu kum zani don British okna hnuaya kanom nu in ram tele ram ta na in pezo tak in sangkha zakwa somli pasaria zalen na kan sual chuaka chuta tanga kum thum nu lek January ni somni paruk sangkha zakwa somnga kan ram chunga mi pui zong zong te dan pakhat nuaya kan lo om theya in tluk tlang le mania in rel bol the kan ni ti hemini poi mo taka hian Constitution of India India dan pui chu ataka mantura peifel alo ni ta ani he ni chin chia tlak taka hian kan ram chuan ram dang ang thowa mania in todel le zalen taka ro in rel thei ani ti alan tira midang thu nei na le opna hnuaya kan kun to lo ti ayan tir bok ani voina hian he kan ram dan pui lo duang chuak tu kan ram hruai tu masaro pui tak tak te kha chibai kan buk non le ani Republic Day kan rama Republic Day hian kan rama mi puiten ro rel na an changti ayan tira mi puite chuan kan du thlan na mangin kan ai oa ro rel tu tur te chu zalen takin kan thlang chuak thei ta thrin ani tunin thana po khan kan democracy rama mi puiten an du zong sarkar siam tura thu an ne na chu ataka lan chhuwa tirania hei hi democracy ro puina ti chiang tu ani kan chunga ro rel tu tur ma ni du thlan na ngeya kan thlan chhuwa thena hian Republic ram ro pui tak kan ni ti chiang takin alan tir thrin ani he ni ro pui taka hian nam zong zong nam hian nam rang rang zin ang lo tak tak om khom na ram ni maila achunga cheng mi puite in kara in lung rual na le in pum khat na chu khovel mit hnuwa chiang taka tarlanin om ani mi pui ro rel hnuaya chuan sarkar lo pianga sarkarin an hnuaya thokte department sang sang kal tlangin a chorve le chhonga sarkar hnuaya department sang sang te na tho hi voina tarla na trula Thenzawl subdivision hnuaya po mason na le malang na thanem tak om chung te chu keini voina local khom te hian kan hriata Democratic Republic ram kan ni awanga heng mason na te hi lo thleng thei ani ti kan hriata poimo ani kan ram Mizoram ma mason na tam tak a hmu theya kan subdivision a po na thote sarkar na thote na thok tu te kanin tuai thar theinan le kan hriat tlana tan kumkal ta malak na sang sang omte kan lo tar lang don ani Thenzawl Forest Division hnuaya ramngo siam bel le om sahum hal na tan scheme pani kalpui mek ania Green India Mission hnuaya plantation thar zathum somriat pani 0.9 hectare siamani tin plantation hlui sangkhat zali somli pali hectare en kol ani Green India Mission hnuaya hian sanghi somni somni pathum chuin farmer zani som pathum hena an huan loram hectare 1 zelatan thingphun te en kol natur chanpuina pek ania tin National Forestation Program NAP hnuaya plantation hlui zathum somnga hectare en kol ani tin compensatory afforestation and planning authority campa hnuaya NGO le community forest support na tan sumpek thin ani bok nikum chungin ramkang vena tan CSS forest fire protection management scheme le campa hnuaya mekong kilometer somli siam tharani tin kang mei chungchanga awareness campaign po voice somni pathum nei ani bok kumina po kang mei ven na tan
thei top chua malak tran mek ani entlang community forest ser chi pa mi chu mi puiten borok thiang him le tui na thazok an hu theinan te khopuye cheng chol hadam na atana cheng ten chol hadam na atana an man theina atan en kolani hemi atan hian sum nuai za som thum pani Ministry of EFNCC Government of India atanga mu ani Thenzawl Forest Division Noya Plantation atan baka mipui tan thingtria khrisele thasem thin ani sangni somni pathum somni pali chhungin thingtriak mipui te tan singni siam thar ani Thenzawl Forest Division Noya Deer Park and Kolmek ani ya hei hi Central Zoo Authority Government of India Noya recognize ani mipui le zir lai te nung chahum hal konga zirtira pek nan man ni in tuna hian sazuk sompali anomek ani Thenzawl Forest Division chuan kumsang ni somni pathum chuin revenue nuai riat sing khat sang riat zakwa somthum panga muchuakin sarkara achung lut to bok ani H&VT Department Thenzawl chuan theyang tokin ma ala ran vul anlo punzel awangin aizol le chevela ran cho har sa hlea hemi puruk tur hian H&VT farm Thenzawl atanga ran cho hring le aro pek thin ani ran vul tu ten mantlom zokin ran cho tha anlo mu pa thei ani ran cho ching du tan achi le atriak engemaw zat Mizoram hun sang ranga hral chua ani bok heng atang hian sarkar sumboma revenue tam tham tak chhun lu thin ani kel lian vul na god breeding farm bultran ni to in tuna hian kel lian chi sirohi le beetle vul mek ani tin farmer ten hena vul punturin hral chua ani local kelte achi thazo thar chua theina poltir ani bok sial farm prat mek sial chitha hum hal zel tura ruwa man ani tin rancho supplement atama zo cultivation po NEC farm complex ale duck and poultry farm demonstration tran ani ya heta tranga thar chua te hi farm animal te tan pe thin ani poultry farm Thenzawl arvul ania farmer le ranvul tu te tan nga training pek thin ani ar no te abu chip chung nuwa semi intense system banga arvul ani bok hemi atan hian ar thachi rainbow roostera bultran ani veti dispensary Thenzawl random lo chi sang Thenzawl subdivision chungami en kol thin ani ran zaingai chi sang zai thin ani ran hridan na ui a hridan na ran kele kana na vokpul hri vaccine te atru langa pek ani bong ka raina in Thenzawl le a chevela ka rai thin ani H&VT farm complex chunga sarkarin angai poimo ril rusel mi tena kan put the nan ti in ti limna mun buat sei ania hemi atan hian sakwar chung chuan le lungleng chuan theina buat sei ani hem hun hi mi puin hlut sakin zoram hun sang atangin school le college naw pang mai ba ka chung kwa ten anon thlon sa in tangkai taka man ani tin ran vul le ran cho chung changa zirtir na training a tru langa mamut na pek thin ani PWD Thenzawl subdivision tuga construction le repair na sang tho thin ani a he an hnuai mi te hi maintenance work hnuaya tho te ani patch repair of main road at Thenzawl patch repair of horticulture college approach road at Thenzawl patch repair of Dintharveng internal road at Thenzawl patch repair with full seal coat of UPC Veng at Thenzawl patch repair with full seal coat of Model Veng road at Thenzawl strengthening of
strengthening of ATL road with extension of culvert and culvert improvement, patch repair of Thenzawl SDO road, normal maintenance of road under Thenzawl subdivision. Tourism Department Thenzawl calling project akam noya resolve at 75 team. Ministry of Culture in Cheng Nuai Somni aron tran pui chu kal pui ania hei hian Thenzawl tourism potential te aron promota ataka chantir atum ani Thenzawl calling festival chu May sahni somni pathum ni som pakwale ni somni khan man ania hei hi Thenzawl kan namzia rang puanta asiam ku them thiam na music le lam te promote na sai ani Mizoram Tourism Development Authority chuan Thenzawl Golf Course ti changtlun le amoina ti zual turin infrastructure thar swimming pool, cable bridge, boating le rafting facilities, gazebo le thil dangte atlo tu te tana hlimpui tur ada bel bok ani January atra December sahni somni pathum chung khan Thenzawl Golf Course hi mi sing khat sangli somkwa pathum in antloa hemi chung hian room booking sangkat zariat somruk paruk aom ani tin hemi chunga sumlak lo hin nuai somli panga zet ani Thenzawl Golf Course le resort PCC pavement saknan saski nuaya August somthum pakhat sahni somni pathum khan cheng nuai za somli sanction ani bok January atanga November sahni somni pathum chuin overnight visitors domestic visitors sangruk zaruk somli palile foreign visitors somruk niya record ani College of Horticulture Thenzawl hi Central Agricultural University Imphal nuaya constituent college som pathum zinga pakhat ania June ni som pariat sahni som paruk khan College of Veterinary Science and Animal Husbandry Celestia attached ni in kum sahni som pakwa toplam khan Thenzawl main campus son ani tuna hian college hi din nuaya kalpui mek ni in faculty teaching faculty mi som pani te chuan horticulture le akai noi subject rang ranga zirtir na an pe ani college hian ICARC telin India parchak state rang atang in zirlai som thum pathum dan si ta oma tuna hian college hian kum sangni somni pathum somni pali chunga academic session atan zirlai som kwa panga mechia somnga pasari le mi pa somthum pariat ani mek ani college hian zirna lama chau nilovin ser chief district chunga lo nei tu te tan training tamtak alo buat sai to thin ani College of Horticulture Thenzawl chuan kum sahni somni pathum somni pali chungin heng hlotlin na rang te hi alo nei to bok off campus le on campus training voi li ve buat sai ania farmer lo nei tu mi zathum velin he training program hi an chim ani vocational skill development program rang som chuang abuat sai pol lamsum external funding mangin training program som pariat lai kalpui ani ICAR nuaya project paruk anti hlotling boka a Vawi sponsored program somni pakhat kalpui ani Mizoram Sarkar atanga line department rang Directorate of Horticulture, Directorate of Agriculture, Directorate of Fisheries, Directorate of Soil and Water Conservation le KVK atanga extension personnel tenen agroclimatic zone chungchanga interface meeting nei pui ani college hian World Bee Day celebration of International Year of Millet, World Environment Day, World Food Day, World Soil Day, National Farmers Day, CAU Foundation Day, World Pulses Day le World Water Day te
an mang ani lo nei tu te tan sap tong le mi zo tong in thele thai chin dan sang bulletin som ni pali lai a pe chuak bok ani PhD department na pat hnuaya Thenzawl dam pumping scheme nuai zanga som pakhat singkua sangruk sen na chu thozo to ni in public tan tui pump chua to ani augmentation le extension of Thenzawl water supply scheme under Amrut 2.0 po thatho tran to ani Thenzawl water supply scheme hnuaya water house water connection chung ko sangkhat somsari pathum hena pek chua ani to PNE Thenzawl section electrification of upper Laupai Leilet area at Sailam Kanan nabat atanga cheng nuai somli pani sangria zari le cheng som don atanga tho chu November ri som paruk sangni somni pathum tlaidar thum le achan ve tangkhan man tran ani SDO Thenzawl hi ni som panga thasom sangni pariat adin ani ya khoparuk Thenzawl buang pui nei lo kang hun south zote south le chi phir te a huam ani right to education act in aphu tagin nau pangten an chan vo dik tak an nei thenan SDO Thenzawl chuan chak takin ma ala meka school no pang ten an chan vo an mu ngei thenan zirtir tu ten an mo phurna an hlen tur ani hemi konga hian zirtir tu te in thada te mu chu an ni thenan mitin te tho puya SDO civil Thenzawl chuan asom ani SDO Thenzawl noi thok tu te zong hi office hian an service le thil danga anga event renga hlo chung chang ani emo leave le thil dang zong a office hian thok tu te anga event renga ni sarkar malak na angin middle school le primary school now pang tin ten hena midday meal pek vek ani SDO Thenzawl huam chunga ninga thasom sa ni somni pathuma si zaloma middle school chu provincialized ania tin zote south centenary English medium school MS section chu ad hoc aided category A hlan kai ani bok government laleng vunga high school Thenzawl kumsani somni pathum somni pali chungin laleng vunga high school Thenzawl a enrollment omza chu somni panga ania HSLC sani somni pathuma exam and pass percentage chi somnga pathuma ni medicinal plant spot za somni archang kom za le som le pangkai somte an school chevela an thun bok tin district high school sports ten Serchip district sani somni pathuma khan overall champion an ni bok ani Thenzawl sub post office nuaya sarkar laipui kaltlangin meichia te ta na ham thatna scheme sia mani mahila saman saving certificate le sukanya samirdhi account SSA te hi interest thatakin pek ani in India Post Payments Bank IPPB kaltlangin thingtlang kil khor berbera po PM Kisan MGNRE GST pek chwani Postal Life Insurance le Rural Postal Life Insurance hi Postal Department in Insurance at chop chho ania hun local tura mi puiten annun khonom nan premium nai niam takin anmang tangkai ani Commerce and Industries National Handloom Development Program NHDP noya project schemes sang kalpui ania Thenzawl apo handloom cluster noya puanta designing le dyeing ate Weavers Service Center WSC tenen Trangkopin training pek thin ani heng cluster hoi training te hi chanpui na lum puanta in sak na le achung ti ena solar lighting pek ani tin tun hnai te ya outside cluster atangin puanta in sakna chanpui na mi somli paruk niena nuai khat sing ni treu pek ani bok tin tuna hian mi somthum hena rongdum dying WSC tenen Trangkopin training pek mek ani Thenzawl
Fisheries Department malak na te PMMSY scheme sang ni som ni pakat som ni pani nuaya deal thar siam na tu tran puina mi som pasari nena pek ani PMMSY scheme nuaya hian government fish seed farm Thenzawl hi brood bank atan siam na thomek ania April sang ni som ni pali kumina hian hon man be sei ani Food Civil Supply and Consumer Affairs Department a kum sang ni som paruk atang khan National Food Security Act man tran ania he act noya hian non NFSA beneficiaries te tan bu fai ke si khata cheng som panga pek ani Mizoram sarkar ruam hanna le malang na in AY chung kwa tinte nena chini thatin ke si khat cheng som panga sem thin ani sarkar central sarkar ruam han angin AAY beneficiaries te tan bu fai hi chung ko khat tan ke zia cheng som thum panga semania PHH te tan mi pakhata bu fai ke zia chenga zel ani kum sahni somni palitsuin mi pui ko ta har sanna om lovin sahni somni pathum chuin mi pui ko ta har satna om lovin thatin pek chu ani one nation one ration card central sarkar scheme hi kalpui ni in he scheme mang hian mi puiten khoi huna po India ram chunga bu fai an la thei ani Agriculture Department a kum sahni somni pathum somni palia hian Central Silk Board noya silk samagra panina Thenzawl khwa mi pathum thun ania heng mi te hi rearing house sak ni in tranpuina po pek ani bok sahni somni pathum somni palu chunga cocoon production ni dan te chu muga cocoon singkhat sangkhat zaruk som pani thar chu ani mulberry reeling cocoon kezi som thum le point pathum thar chu ani bok eri cocoon kezi som ni paruk point panga thar chu ania seed cocoon singkhat sangli za som kwa lai thar chu ani bok Sai Women Hockey Training Center Thenzawl All India Inter Sai Gwalior Madhya Pradesh February ni li atang ni sari 2023 ania an championa First Hockey India East Zone Junior Women Championship Kurti Jharkhand March ni som pakwa atanga som ni pali sa ni som pathum in karania runners up ani bok 29th run Charanjit Rai Junior Nehru Girls Hockey Tournament New Delhi October ni khat atanga ni som pakhat sa ni som pathum ania an champion bok ani Mizoram Open Hockey Tournament kon pui July ni nga atanga August ni khat sa ni som pathum ania sai team A le B an chuaka team A te an championa team B te runners up ani bok Community Health Center Thenzawl PMJAY mangin athlona damlo en kolna kalpui mek mi za som ni paruk en kol anni JSSK scheme noya damdo ina nau nei mi som riat pariat le naute kum khat noi lam damdo ina en kol ngai mi som nga pasari hena damdoi inomna tumsak anni PMSMA scheme noya thatin nikwa athlonin raipuar inen tirna hun thin ani damdo ina damlo mi zali som panga admit ania OPD damlo inen tir mi sangthum zasari somruk pathum anom emergency casualty damlo mi sangthum za sunga pakhat en ani laboratory test za sangkhat zakwa somret pathum nei ania mi zanga somthum x-ray ti sak ani bok minor operation zathum le pasari le I campa mi somni pani nei ani bok oral substitution therapy OST damdoi in chiu thinte mi somriat pali en kolmek anni Thenzawl CH Sinhuai integrated counseling le en
the testing center ICTC HIV test and counseling ti reng ani MRB Thenzawl branch March ni somthum pakat sang ni somni pathum tlenga deposit omzat chu crore somli pathum point thumru ani March ni somthum pakat sang ni somni pali atana target hi crore somli pariat point somkho pariat crore ni in tun din huna somli pani point somli pani crore deposit au make ani March ni somthum pakat sang ni somni pathum tlenga advances pek zatchu crore somli point 87 ani March sang ni somni pali ni somthum pakat atana target hi crore somli pasari point 41 tun din huna hian crore somli pathum point 94 advances back to oni outstanding loan omzat hi housing loan 1.5 crore SHG loan 0.58 crore le KCC loan 24.43 crore te ani voin tlenga NPA hi 2.04 crore ani bok business per employee 17.14 crore ani hlok na tel to zat profit hi 1.78 crore ani tin CD ratio hi 104.12% ani Thenzawl police station thok tu ten achuna zanin regular takin mobile le foot patrolling an nei thina hemi awang hian Christmas le kumthar wok veta tepo boruak du omlo pha ani January ni somni paruk sang ni somni pathum le January ni somni paruk sang ni somni pali chhungin Thenzawl police station criminal case somthum paruk registered ania case somthum paniate hi charge sheet submit ani to final report pakhat pek ani to bok sang ni somni pathum khan home department Mizoram in Thenzawl police station hi motor le bike thar te ape ani tin generator thar pek an ni boka heng thi tangkai taka na thona na man anni PTS police training school Thenzawl battalion sang atanga police personnel za somni pasari ten senior under officer cadre courses training hlotling takin anzawa battalion sang atanga police personnel somruk pani ten platoon commander courses training hlotling takin anzaw bok tin recruit constables zani somnga pakwale head constable operator somten basic training anzawa passing out parade hi chief minister za omtak hovin December ni somni pani khan nei ani sani somni pathum September ni som pakwale October nili inkara PTS staff le trainees som pakhaten voluntary in thisen anpe ani PTS staff le trainees ten charity fund cheng nuai ti le sangriat an thok khoma chung ko har sa te tran puinan an pe bok ani integrated ayus hospital January ni somni paruk sa ni som pathum atanga January ni somni pathum sa ni somni pali chunga andam lo ni dante OPD sang rukza somli pariat IPD admit zali somsari pakhat emergency zali pariat laboratory sahni za somnga panchakarma therapy zani somsari pakhat EGC zani somli x-ray za somgwa pakwa FICTC somthum le TBC exam tura thonto zate somni pariat ani khate kha Thenzawl subdivision malakna le achievement report kan pek thete ania voina hian kan za in ramro pui tak chunga kanin pum khatna tinghet zela in pum khatna chu veng him turin in hlan thar in hlan thar le theu ila heram ro pui taka hian khwale tui thatak kan ni angin heram in rel bol na dan pui veng him tu ti chak tu le dan zom
ni cheu itumang u Mizoram hi ram nuam le ral muang zaom na le hlimna ne na kan khosak ho na munatana siam chun zom zel turin malam pe ni la Mizo tele Mizoram hi midang enton tlaka kan lom the nan kan nun zemoi kan thiam na rem hriat na the na le fin na te ataka tilang turin chan ila thar zelang u ato beratan voina kan hun man ti hlotling tu te zong zong chunga lom thu ka soya kan subdivision le Mizoram mi puite in kutsui le lungrual taka malam pana kalzel turin ka so ma cheu kalome kan VIP chunga kan lome Kumin Republic Day sanghi somni pali den chen hian infiam na lama khotlang timing chatu te choi moina hun Thenzawl Sports Committee ten an mangdona heng infiam na taekwondo le marathona loman la a khotlang timing cha mi pathum kan choi moi dona ni heng choi moina minhan saktur hian kan VIP pugeston banal shat puya kan so manga kalama piangte in local don nia Ama sabira kelal ngai omi lo chuak sela ani hian First National Open Taekwondo Championship Lakhipur Asamanea le Mizoram Open Taekwondo Championship ate gold medal ala veve ani Adot lea chuan Samuel lal nun moya lo chuak sela ani hian First National Open Taekwondo Championship Lakhipur Asamanea Mizoram Official Taekwondo Championship le Mizoram Open Taekwondo Championship ate gold medal ala vika Mizoram Official Taekwondo Championship hian best fighter athan ani bokani Ato beratan malsom tuanga lo chuak sela ani hian Mizoram State Open Marathon 21 kilometers a gold medal ala ani kan VIP chunga lom thu kan soya khotlang timing cha a lomandong tu zong zong te thinlung takin kan lom pui chewa in kan lezel na tura du sakna sang ber kan hla na cheu tuna chuan nam hla sak chunga nam puan zar chibai buk turin kan zawain hiloding ang u Day voice sari pangana lom na alotel zong zong te in zawaya chunga lom thu kan soye niman nuam vek ule refreshment buat sayania kan zawain e chho kan tum don nia. With that we come to the end of today's Republic Day celebration. Thank you.